Ya Wisnu nunggeng kayu inggih ngemangkin malih lansuran didian nyari tayang cari titu amadu disampuni dari si desangiang Wisnu Musa di Demasake digelis dari si denungalan pikayun marang risike nyuti daging pikulik hidening arana si ketan jawenten Dios wantah jeung entosanarake menados anak istri sanelis tuayu ngemaranin para detia inik margin anak istri punike dan jewenten Dios wandah jegumanti nyuju genah ipun raksasa ditiu sedang parong saling pengarauh anak istri mayune punike sampun rekalaning genah ipun didieu sedang becike ngawintenan paung malih kemeswara saling dengkikin kewentenipun raksasa kadya menika wantah saling kenyatin jageng ngedum inik tirteni sane keplabin antukipun tirte makutamo yen niki sani jage pacang molika mangga mako sami tetujonipun side molika istri anak istri ingyan kadi lelingsin di desamiang Wisnu nepike dia
jadi amuniki dewa ni sekancaning para detio yaksa ning kejampang pada pedas yen nunduk tirto amerto itu luwih pesan yen dewa Dewa dan Nabi ngedung tirte neton miripnya bendiang sing nyen sideu bane dewa sing bisa nyeragane dewa ning ngedung pampatuk neka ngawe jare sing patuh bani dewa lakar ngedung mawastu ras nyen metemahane madan rebat tuane jejekan bantia rondo bilik-bilik ulung lantas tengkok tirte netonana jantan pocong sareng semi dadi sing bakat win lantas benali nah kalau itu mekejang lantas ajak lakar muncul tuh gitu ane jejak kambar dia semangkin dewek yang nawireh buka itu nyendedewo nijani adu lantas hidup tiang ibu kejani nolong ngede kapeneragan idemuni yakse detiu ajak mekejang mendasami kejang lantas dewo ngomulihang ane madan duman patuh wadetian jumpu gati
Yantu kelintang kedalon pisanipun sekancane para detione puniki mirengang daging baos anak istri sanes tuayu rade setinut terima kesami sukserahan yang kadi tirtuang mertune punike masih meringan anak istri diayak leling anak istri mayone punike ingyan kadi tirtuang duning ya reng sampun tirta kegamel sang dia memakin lanturan di tiang malih ring ratu idedani para pamirsa cari tuti doa mertuni memakin disampun ni kamil oleh anak istri maya ni punika doa mertuni ya istri laling sen ya diwarat-waratku dia Melayu makin Melayu panah istri detio wau merasa sinami makin raris cerita yang makadi para yaksa detio ni punike wow raris mekletek menepi pengerasa kani nayo singe depisan pun wantah kekenenan duk uwe-weke naik upaya sane kelintang sini raris ngubar anak istri sampune punike raris jebangun maka sami muru yang kadi kewenten anak istri sane meraibang tirdoa merdene istri punike disampune raris do anak istri punike wenten mejatin nyani raris anak istri punike dados yang Wisnu
nenten kantun meperagoyan anak istri malik mewali mekentos mekadi dados ide Sang Hyang Wisnu Yang Wisnu raris kerajaan antuk kedetio iya orang ris ide Sang Hyang Wisnu karbut karjak oleh para detio raksasa niku Yang Wisnu tanam kiring duaning dewan trasile sinunggil dewa dewane utamu karjek antukipun raksasa nenten je pacang mekirik kidering sejeroning yuda Ida ngagem cakra napi malih kering tangan ideni sampun ke kamar puniki senjata cakra sudarsana penerben idani ya. Wanikara sayang mekathah ibune raksasa daning rejekin senjatane punika saneraris kelebang kelepas saking tangan idene ketiwakin bani musuh malecat sakadi tadi senjata ni punika mejanten tampena kadi kedepan atiti sapunika kedepane cepet nyanyi cakra pusaka yen mung kadi cakra sudarsana punika mejanten sampun radio pisan mungal detio sakot siki jaga megatang minu kadi bongipun raksasa mekathahipun sak kebesik jaga pacang kepegatin kepungkel minulunipun oke kebar detio neng masin padam ya nangasiki nenten jawenten sane lempas inggian kadi raksasa ne punika sane ngrejek ngemasin anak kentepun buang kene sekadi metumpuk-tumpuk muing kadi bangkin nyani raksasa metupuk ngenegakan winaluyo kadi bukiti bantos tegak nyani senekan tuan nyenang yenane Pak Duri purun ngarepen ide Sang Hyang Wisnu raksasa punika sane kantun rarisipun
pun maulid metu ajre maring nyantenang minekap ditimpal-timpalipun ing emasinan Pagepati dados ngejar makin arase jejakipun dan kadi-kadi digelis ipun malai bantu selaris jite kepati kaplu ipun mulai ngelidang lewe dewata nah cerita yang memangkin raris para dewata sami pun hidup suryak mengandupin beriuk kuyati nyuriakin ngandupin para detiune punika nakalan ing rarisipun melai ngelidang punika Pagepati sapunika kita tirta amarta inggih karatu idane para pamireng sinareng sami sapunika persidoan antuk titian nyaritayang ring sejeroning kita carita tirta amartani para dewenten man galah malih dumugi jelide Sanghyang Parametuduh micoyang raris warwi pringsikian titiange sekesanti wenten malih galah titiang nagingin katur lantur cerita yen namun napi daging carita selantur nyani kaleureuk raris jaga lanturan titiang nyeritaya kalau muardan gitu yen teke manut ring sejeroning indik lampah pomati wanda jaga kelanturan indik daging gegitan saling nyeritayang carita kaleurau putang aja antos iriki idedani para pamiarsa sareng sami yen carita tirta amartani cenet titiang wanda kukutang titiang rauh iriki sida antuk nyaritaya maka wanyina kewawancara
titiangan tuk pemuput atur winten minekadi pengabdin titiange make sami sane naging inayat megita dumugi jeu kayu ring sejeroning sane pacang kemardian kiring peryangan itu nih kebenjang pungkuran sido memardianta lade kayu sidang nendo medaging kadi pengabdin tamu itu nih make sam inggih sapunika atur titiang pinake pemuput makin puputan titiang untuk menjarang pramo santi. Om santi santi santi. Om